TFZ Rwanda tugiye kurebera hamwe nanone isomo igice cya karindwi twiga CIDR. Muri uko bushize aho twagarukiye twarebye ukuntu ushaka gusplitinga iyi IP address bari baduhaye hano, iyi IP address bari baduhaye hano hano kugira ngo tubashe gukuramo izi IP addresses za buri department twabonye hano. So department twabonye ya mbere ni department ya sales. Muri video iheruka ni ukuvuga ngo twabonye ko ihereye kuri IP iri kuri network 192.168.2.0. Noneho first IP address yayo ushobora kubasaninga kuri host ikaba ari iyi ngiyi, the last IP ikagarukira hano. Ni ukuvuga ngo iyi part dusigaranye ntabwo ikiri iyi ngiyi, ahubwo yo yamaze kuba iyi ngiyi iyi IP urabona ko niyo isigaye. None niyo tugiye kongera kureba ukuntu muri iyi IP yasigaye iyi ngiyi dushobora kongera gukuramo izindi IP address zo kwasayininga marketing department. Nkuko urabona hano dufite department eshanu, dufite department ya sales yo tukamaze kubona IP zayo, dusigaranye kubona IP 48 za department ya marketing. None tukabona nanone 24 za department ya administration na department ya HR IP 11, noneho na accounting IP enye. Ni ukuvuga ngo uyu munsi nkuko twabonye twashakishije izi IP za sales muri video iheruka, ni ukuvuga ngo ni same method, ni uburyo bumwe, ntabwo ndi kongera gusubira muri za details, ahubwo ndagenda mbikora kugira ngo ducungure uburyo umwete. kandi noneho n'uburyo twabonye mu buryo bwa mbere ni uburyo twabikora ni kimwe. So uba utarareba rero video iheruka ubashe kumenya iyo methode, no ngo biragusaba kubanza kureba video y'igice cya gatandatu kuko iki ni igice cya karindwi. So turebere hamwe nanone ukuntu ushobora kugira ukuntu rero ushobora kuvanamo izi IP. Urabona ino department ya marketing nayo ukuntu batubwiye ko dukeneyemo IP 48. Noneho nanone uburyo uri bubigenze ni bwa buryo busanzwe. Turafata reka ndebe file yanjye hano ya Excel discard. Urabona reka mfungure ino IP ya inani file yanjye ya Excel n'indi bugende nkoreramo. Nizere ko biri clear. Reka nongere muribuka ya mibare yacu 161 128 64 32 16 8 4 2 1. Muribuka neza ino mibare narayivuze mu buryo narayivuze kenshi muri izi video. So ni ukuvuga ngo iyi mibare tuyiziranye. Abatarareba video y'ubushize mwagenda mukareba. So reka njyewe rero ngendane naho naringeze. Ndavuga ngo ino mibare turayifite, sibyo? Niba mwibuka neza kwa kundi twagiye tureba ngo ni 2 to the power of 1 is equal to 2, 2 to the power of 2 ni 4, 4 to the power of 2 gutyo. Murabyibuka neza kugeza tubonye 8 octet. Nitumara kubona 8 octet turareba eske izi network zikenewe hano muri department ya marketing ni 48. Niba dusanga ko ari 48 rero, niba dusanga ari 48, ni ukuvuga ngo 48 ntabwo 32 ntabwo wakuramo 48 ngo bikunde. Ni ukuvuga ngo n'iyi IP n'ubundi nayo iraza kwisanga iri muri 64, kubera ko ufashe 60 ufashe 64 ugakuramo 48 birakunda, ariko ufashe 62 ugakuramo 48 ntabwo byakunda. So ni ukuvuga n'ubundi our IP it will fall muri ahangaha muri 64 nanone. Murabyibuka neza ko ngarutse hano murabibona neza ko hano ari /6 ari /26.
iraba /26 kubera iki? Kubera ko the first two octet ziraba nazo ziforinze muri subnet mask. Murabyibuka neza ko subnet mask ubundi bari 255 255 255 no 0 ya class C IP address. So ni ukuvuga ngo iyi ngiyi tuyishyira muri binary ni uku nguku ziri bube zimeze, sibyo? Iyi ni 255 muri binary 255 255, sibyo? Hope bino bintu mukibyibuka. Ni ukuvuga ngo 255 255 0 na iraba ama 0 9. Ni ukuvuga ngo iyi subnet mask iyi ngiyi muri decimal, iyi ngiyi muri binary. So nimba rero turi muri turabona hano turi /26. Iyi /26 birasobanura ko the first 3 octets za IP zose zigomba kuba ziri 1, kandi dufite izi 3 zose nimba ziri 1 means izi 8 no ni izi 8 no ni 8 ones ni izi 8 ones. Ni ukuvuga ngo izi zose uziteranyije mfitemo font nini bagira cell ntoya niyo mpamvu biri kwanga. So nimfata iyi 8 plus iyi 8 plus iyi 8 urabona ko zimpa 24, kandi hano ufite /26 kugira ngo mbone 26 ones rero ni uko ndi gufate the two IP, the two octet the two bits ya last octet ya IP ya subnet mask. Ni ukuvuga ngo this is octet 1, iyi ni octet 1 ariko iyi ni 1 bit 2 bit. Ni ukuvuga ngo octet 1 octet 2 octet 3 octet 4. Octet ya kane bits zayo ebyiri za mbere nazo ndazigira 1. None nifata izi 1 n'izi 1 ziraba 24, ninongeraho izi 1 ebyiri hano plus 2 ones urabona ko zibaye 26 ones ihita ingana n'iyi /26. Sinzi niba ibyo ngibyo bisobanutse. Ni ukuvuga ngo rero iyi nayo iraza ku incrementinga by 64. Murabyibuka neza ko hano iyi IP murabona kuri 0, ariko the last IP dufite broadcast address dufite ni 64. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi incrementinze by 64 ko turabona hano ko 52 nayo dushobora kubona muri 64 dushobora kubonamo 52. Niyo ngo ino IP nayo incrementinze by 64. Noneho nindi dusanze nayo incrementing by 64. Kubera iki? Kubera ko the last octet tuborrowinze muri no IP ifite value ya 64. Sinzi niba bino bintu bisobanura. Ifite value ya 64. Reka turebe ifite value ya 64. Sibyo? Ni ukuvuga ngo octet ubwayo, reka nongere ngabanye hano ngo turebe neza. Iyi subnet mask reka nigere mu tunyuguti dutoya, sibyo bigaragara ntacyo. Reka urebe impamvu ibaye 64. Iyi increment tumenye ko iri incrementing by 64. Ni ukuvuga ngo reka dufate representing izi ones na buri value yayo muri binary. Izi ones ziri muri binary reka tuzirepresenting na value zazo muri decimal, sibyo ngo tubyumve neza. Ni ukuvuga ngo ino 1 iraba ingana na 128. Uri kubyumva? Mbanze mbihuze bino bintu bisi muri 9. Ni ukuvuga ngo iyi 1 ifite value ya 128, n'iyi ikagira 1 ni value ya 64, n'iyi 1 ikaba value ya 32. Kanze mbibereke neza hano. So ndakeka ibi ngibi byasobanutse. Kanze tubikorere hano neza. Reka mfate
ahangaha nshireho utunyuguti duto cyane. So iyi ni 1 kamare gutya, reka iyi nyite 128 n'inyite 1. Ziba ari 8 bits muri 1 octet, sibyo? Sibyo, ni rimwe 1 octet, 2 3 4 5 6 7 8 octet, sibyo? Noneho ni ukuvuga ngo iyi ni octet imwe. Dufate ko IP address murabizi ko ifite octet enye. Reka nshire hano kano kadomo, sibyo? Iyi ngira itiba 64 32 16 ite 8421. Urumva ni ukuvuga ngo tubyite ko ahangaha iyi ni decimal, iyi ni binary, izi ni binary values, ariko iyi noneho iyi yose reka naho nyite wenda octet 1, sibyo? Octet 1, reka ni bifate ko bimeze gutya, sibyo? Murabeshya noneho no munsi murabisobanukirwa. Octet 1, octet 3, octet 4. Noneho 2 ira gatatu ibe octet ya kane, sibyo? Noneho bifate ko ukuntu ubara IP, ukuntu uri bubare IP, ukuntu uri bubare IP, ukuntu uri bubare IP, urabara IP like this, sibyo? Tuvuge ko ni octet izina binary tumaze kureho ntabwo bigaragara neza. So nimba dufite octet enye, ibare ko ingana na 192, sibyo? N'iyi uyibare ko ingana na 168, n'iyi uyibare ko ingana na 2, n'iyi uyibare ko ingana na 64. Mpamvu kivuze 64 kugira ngo bihure ni network twari dusigaranye hano. Noneho hano ikibikwereka ni iki? Birakwereka ko buri octet iba ifite 8 bit. Ari kubyumva? Ni ukuvuga ngo octet ya mbere ifite 8 bit zayo. Ni ukuvuga ngo iyi rimwe ingana n'iyi, n'iyi ikangana n'iyi. So twasanze rero subnet mask yacu ingana gute? Hano ni izi rimwe zose ziri on, n'izi rimwe zose zikaba on, n'izi rimwe zose zikaba on, n'izi rimwe zose ziri on, ariko twaborowinze rero twaborowinze izi two first octet za 2 first bits za last octet. Fine, hano birahita bigaragara neza. Iyi rero yinganye birahita bisobanuka neza cyane. None yinganye na 255, niyo ingana na 255, niyo inganya na 255. None uretse tujyane ngaho. Reba hano, twe twabonye ko dufite subnet mask, turebeye hano twe dufite subnet mask ya /26, dusanga ko ni 64 IP address -2 tukagumana 62. Naha twasanze ko muri 64 arimo twabona IP 48. Tugaruke hano rero, ni ukuvuga ngo nufata izi ukaziteranya zose 1, ugafata iyi 1 ugateranya izi zose
urabona umubare tubonye ni 8 bit, ni 8 bit. Noneho teranya uyure ni 8 bit zigize 1 octet. Noneho teranya izi urebe ni 255. Noneho izi 255 murazibuka neza ko ariyo subnet mask dufite, muri gukora subnet mask dufite. Subnet mask none duteranyije izi value ebyiri, ubwo iyi ni leta bibyara 192. kandi iyi 192 mwibutse video ya mbere, niho twagarukiye kuri subnet mask ya 192 mask borrowing these two bits za last octet nizo twagarukiye muri video yabanje. Dusigara na subnet mask ingana gutya. N'ubu rero kubera ko n'ubundi turi borrowing, n'ubundi kubera ko turi bufate 64 IP address. Iyi mpamvu twafashe 64 IP address, nureba hano iyi rimwe ya nyuma twa borrowing iragarukira muri value ya 64. Niyo mpamvu tugumana 64 y'umubare wa IP, ukubera ko yagarukiye muri 64. Iza uko turugende dukora izindi turabibona ukuntu turugende tuzamuka. Urebye hano turagumana 64 kubera iki? Kubera ko niyo octet twaborowinze muri, niyo bit twaborowinze muri last octet. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha network turi bube dufite iratangirira hano nk'uko twabibonye hano. Urabona ko dufite network ni iyi ngiyi, ariko first IP address iri incrementing kuri 1111. ubwo hano turaba dufite 65 niyo iri bube IP yacu ya mbere. Noneho IP yacu ya nyuma iraza kuba -1 kubera ko iri bw'incrementing by 64. kuva kuri 64 plus 64 turaza kuva muri 128. 64 plus 64 turaza kuva muri 128. ariko mwibuke ya -2 ya broadcast address na network address. ubwo IP iri usable kuri iyi network iraza kuba iyi 128 minus 2 igume ari 126. kubera ko 126 niyo IP zishobora gukoreshwa. Noneho IP ya 127 yo ihita iba broadcast address, yamara ko usable IP address ni hano nabicuritse. Usable IP address igomba kuba 126, noneho broadcast address kaba 127 kugira ngo niyongera guhinduka ihita ijya mu yindi subnet. Nuko hano iyo ika incrementing by 64 ugora kora 128 plus 64 niyo last network. Noneho reka turebe administration IP address baradusaba ni 24, sibyo? Niba ari 24 rero ni ukuvuga ngo turagaruka hano turebe ese niba dusabwa IP 24 ese turabigenza gute kugira ngo izo IP 24 tuzibone? Izo IP 24 rero kubera ko network yindi igaruke kuri 127, broadcast address iyi network ari 127, ni ukuvuga ngo iyindi network rero dusigaranye ni 128, sibyo? Iraba ari 128. Hapo tureba rero 128 turavuga ati dukeneye IP 28 turebeye hano, sibyo? Niba ari IP 28 rero dusigaranye dukeneye, turareba rero mo hano, turongera tugaruke hano rero turebe IP 28 zirava muhe mubare. Niba ari IP 28 kambere 24, niba ari IP 24 rero dushobora kuzisanga hano, kuko dufashe 24 ntabwo ushobora kuva muri 16, ariko 24 zishobora kuva muri kangahe? Zishobora kuva muri iyi network ya ishobora kuva muri octet ya gatatu ya last, ishobora kuva muri bit ya gatatu
muri octet ya nyuma, bigahita hano birahita bihinduka, birahita bimera gute? Ni ukuvuga ngo iyi subnet iraza kuba ifite iraza ku incrementinga by 32. Ni ukuvuga ngo nukora hano urabona ko turi kuri 128 urakora plus 32 irahita igwa muri 160. Iyo 160 rero urakora minus 2, 160 minus 2 murabyibuka neza, minus 2, iyo minus 2 ni network address na broadcast address zidakoreshwa. Ni ukuvuga ngo iyi network dusigaranye rero, iyi dusigaranye hano ya 192.168.2.128 iri incrementinga by 32. Kubera iki 32? Tumaze kuborrowinga iyi octet ya gatatu, iyi bit ya gatatu muri octet ya kane, kandi iyi bit ya gatatu ihwana n'umubare wa, urabona ko biteganye n'uyu mubare wa iyi rimwe tuborrowinze hano, iyi tuborrowinze hano no kwiteganya n'umubare 32. Ni ukuvuga ngo iyi IP uhereye hano kuri 128 iri incrementinga by 32, means dufite 128 plus 32 minus 2, turaba dufite IP ziri usable 30. Kubera iki ni 32 32 ariko turakuramo ya network address, dukuremo n'iki, dukuremo na broadcast address. Turasanga rero how many ones dusigaranye dufite none. Izi turabizi ko ari 24, ariko niba ari 24 turongeraho izi 3 ones, ubwo turaba dusigaranye subnet mask yacu iraba isigaye ari /27, iraba isigaye ari /27. Kubera iki? Nubara izi rimwe zose urasanga zingana na 27. Ni ukuvuga ngo rero network yacu iratangirira kuri iyi, ni iyi network n'ubundi ndayishyira hano, reka nongereho hano gatoya ngo zigende zikwirwamo. Sibyo? Ni ukuvuga ngo network yacu rero ikurikira bari 29, niyo network ya niyo first host IP address kono kuba assigned kuri host. Noneho murabyibuka ko twakoze 120 incrementinze na 32, dusanga nituvanamo minus 2 last IP address baba ari 158, niyo IP iri bukore. Noneho niyo IP iri bukore ari 158, ni ukuvuga ngo broadcast address iyo iraza kuba iki, iraza kuba 59, kuko muribuka ko nidukora iyi 128 tukincrementinga by 32 iraza kubyara 160. Ibyara 160 tugakuramo broadcast address imwe, tugakuramo na network address imwe, turasigara network indi iri bube ikurikiraho iraba ari 160. Ni ukuvuga ngo network rero dusigaranye hano iraba ari 30 host per subnet, hano iraba dufite /27 nk'uko twabibonye. So hano network yacu rero isigaye iraba isigaye ari 160. Sinzi niba turi kugenda, niyo network dusigaranye. Muri network 160 rero nabwo turasabwa gukuramo izindi IP address 11 za HR department. Izo HR department IP 11 zo birigaragaza ko ziri buve hano muri 16. Murabona ko twongeye gutira muri octet ya kane, tugiye kongera gutiramo bit yayo ya kane. Hano birasobanura iki? Birasobanura ko turi bwongereho iyindi 1, zirahita ziba /28. Nubireba neza urabona zirahita ziba /28, kuko izi ni 24 kongera izindi 4 zirahita ziba 28. 28 means turagarukira muri aha turagarukira hano muri iyi octet, turagarukira muri octet ya kane, muri octet ya kane muri bit yayo ya kane. Subnet mask rero iyi ngiyi nibagiwe kuyimentioninga ntabwo ikiri 92,
tugarukiye hano ntabwo yaba ikiri 92 ahubwo tuba twongeraho niyo iba 224 rero tuba 224 subnet mask. Noneho kubera ko tugeze muri ya kane turongeraho n'iya gatandatu subnet mask irahita isigara ari 240 tugaba 255.255.255.240. Noneho 240 rero turabasanga tusigaranye na subnet mask ifite 28 ones means aha rero turazanaho dukore gute IP address ya mbere iri incrementing by what by 16 sibyo dufite IP dufite 60 plus 16 turasanga tu IP iraba iri kuri network ingana gutya iragarukira kuri -2 hano turakora -2 network ya mbere rero iraba ari 61 niba 61 urabona ko turi kuri network ya 60 turi incrementing nubwo turazamuka IP 16 kweme ebyiri sibyo 61 ubwo niba tubonye ko ari 76 minus niba ari 76 minus 2 ikaba 74 means last usable IP address iraza kuba 74 hano usable mwibuke usable ko dukora -2 noneho broadcast address iraza kuba 75 murabyibuka neza ko iyo niwe incrementing by 16 iraza kuba 76 sibyo. Noneho hano turaza kugira 14 IP addresses hano dusigaye turi /28 nkuko twabibonye sibyo. Accounting baradusaba how many baradusaba 4 IP addresses. 4 IP addresses zirava muri 8 hano turaza tuborowinga n'iyi rimwe nituborowinga iyi rimwe nayo turaza kugarukana none dusange hano kwiyongereho iyindi rate ba /29 nubara zino ones zose ziraba zingana na 29 iyi ntabwo ikiriyo means tugeze mu 8 nimba tugeze mu 8 niba tugeze muri inani ya 8 zirahita ziba 29 zose izi 1 ziraba 29 ones. Noneho IP address reka tugaruka nimba twagaruka hano kuri 75 means next subnet is incrementing by 1 which is area 76 IP address is incrementing by 8 none nuko hano turakora 76 plus 8 minus 2 turadusigaranye IP ziri usable guhera kuri 77 ubwo hano ndayitanza hano kuri 77 niyo IP iri usable ya mbere. Last usable IP itari broadcast address hano irahita iba 82 simubibonye hano se simbona hano 82 ziri usable. Then ndagaruka hano dushireho broadcast address which is 83 uko twabibonye noneho hano ziraba ari 11 IP addresses twashakaga n'ubundi ariko no 11 reka mbere ni 4 harawasigaye 6 kuko turi incrementing by 8 minus 2 turasigaranye 6 IP address nkuko twabibonye hano ni /29 guys. nuko byoroshye ntabwo bikaze ni just practicing iyo ushaka kubimenya urabimenya ntabwo bigoye. So IP zacu dukeneye muri buri department nizi bitewe n'izo badusabye ziravamo urabona ko dufashe IP imwe tugiye twicamo tuno duce dutanu twose nuvuga ngo nta IP nini ibaye western kandi dusigaranye utundi tu IP tundi dushobora gukoresha muri future use. So niba ukunze ino video please like nanone ukore subscribe niba bishobokera na sharing na comment nta kibazo. End of this video
rega turagaruka mu minsi ya vuba no dukora practice y'ukuntu ushobora kuhasayininga izi department ko tuzibonye ari eshanu, ukuntu buri department ushobora kugenda uyasayininga IP address zayo. So turi kumwe rero, turasubira mu minsi ya vuba. Peace out, naha vuba cyane tureba